ayat. Di nagbanagan di ayan-ayat ka, daytoyen di nagbanagan ka. Dilem ko nga linengdan ka, di nakabasulen o naranggas. Sudi ni ayat na panmurinak ra, sanem ket bay-bay amon, tanalpas na kung naing suka. Dinalakal mo di ramot na, samukin sa bali adaga. Bay amon ket bay-bay amon, tanalpas na kung aliniba. Pabasulen o naranggas, sudi ni ayat na panmurinak ra, sanem ket bay-bay amon, tanalpas na kung naing suka. Dinalakal mo di ramot na, samukin sa bali adaga. Bay amon ket bay-bay amon, tanalpas na kung